ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мекунем имрӯза видеоро аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, 10 дарвоза, дукони 196 метавонед хитон бо як маротиба омада бинед. иҷада медонед аз фирмаи Ламираж вай омадагиай абаяҳои новинка омадагиай, беҳад абаяҳошон фасон хушрӯ. ин агар каседа дар кор боша 850 сомон тоза фирмаи Ламираж хичай. чӣ хеле медонед и фирмаи Туркияй, марҳамат, и ҳам сангчошон ҳам хичон, и хе абаяҳо нестанд. бори навай чӣ хеле гуфтам 850 сомон, баъзе ҷоҳода ҳамино 1200 1100 ам хел фурӯхта мешава. размерош ҳастай, кадом размере дар корай ҳастай. ҳозир ки бор нав омадагиай, марҳамат, заказ кунед, мо доставка мекунем, дер намонед. чӣ хеле ёд доред, намедонам, ба фикрам ки як ҳафта пеш ман амира киртоша нишон дода будам, фирмаи Ламиража киртои новинкаша пешниҳоди шумо гардонида буги будам. ҳозир бошад анамихе абаяҳоша бинед, беҳад сифати хуб, моделҳои беҳтарин дар тан шинаму зебо меиста. набинед чӣ хеле остиношон ҳар хела чӣ кардагиай, стил кардагиай, ҳар хела фасон духтагиай. иҷада бо якчандтай дига кирта омадай, киртаҳоям 850 сомонӣ. рости чӣ хеле гуфтам, камакак ториктаракай дукон, хе ториктар омадай, хушрӯ наомадай ки ман шумода нишонтиям. агар ки мисол дар кор боша ва ёша суроғаша гуфтам, метавонед хитон рафта аз наздик як маротиба борора тамошо кунед ва сипас харидорӣ намоед. ҳамаи абаяҳо бо ҳамаш пуштошон ҳар хелаяй. мисолан инаш дидед тарафи поёнаш, аз миён поён ҳамхе гипюр барин омадагиай фасон, баъзеҳош дар қафо бо ҳастай гул дорааст қафош, ҳар хела. остиношон ҳаст клёш, ҳаст прямой, ҳар хела. чӣ хеле гуфтам, анаминоям большемеркаян, ино киртоошай, ҳами фирмаи Ламиража киртоошай 850 сомонӣ. марҳамат, бинед ҳамашда навистагӣ ҳастай, ҳами вайш брендаш ина бинед ҳаст. инора киртоорам Ламиражорам ҳаст ки поёнашам хе прямояй, ҳаст ки поёнош мисол парпаракай, ҳар он фасоне ки шумо мехоҳед боварӣ дорам ки пайдо карда метавонед. чӣ хеле ки ҳозир гуфтам, камакак дукон ториктаракай, аз ҳамин сабаб рости гап вай омадай хушрӯ. чӣ хеле ки ман мехостум ба шумо пешниҳод кунам, ҳамхе омадагӣ нест. на марҳамат, ба ҳар ҳол тамошо кунед. касе ки агар дар Тоҷикистон боша, суроғада рафта худаш бо аз наздик бина, боварӣ дорам ки борошон ба шумо писанд меоя. ҳами дукона, ҳами дукони 196 бох чун мисол харидорӣ мекунанд, ҳамроҳи савдогар гапзанон кардан. касе ки мехоҳад мо харидорӣ кунем, пас шумо анами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст, ҳамин рақамҳо дар WhatsApp да нависед, сурати вая ҳами абаяи интихоб кардагитон равон кунед, бо ма хушрӯтарак рафта ҳавая сурат мегирам, баъдан харидорӣ намоед. ира бинед чӣ хеле сангошон тоза тоза, якум сортаи анами сангчоошон. ино чӣ хеле медонед заводскоян хичон, хе тайёр омадагиян. якчанд киртае ки ҳозир ман нишон додам, ваёям новинка буд. дар видеое ки дар бораи киртои Туркии Ламираж буд, дар ӯ видео набудан ваё, дубор нав омад. рӯзои наздик гуфтанд бо якчанд модели ҳамин абаяҳо мебиёя. ана ин боша 850 сомон, комбахти тозаи ҳамин фирмаи Ламираж, комбахташ киртаи большемеркай то размери 62-64 мешава. ина бинед чӣ хеле хушрӯ кирта, фасонша, моделшам аҷоибот. занҳои азизе ки бисёр менавистанд ки ба мо большемерка пешниҳод кунед, марҳамат, анамин дуконе ки ҳозир ма ба навор гирифтагим, ҳам кирта, ҳам абаяҳои туркӣ, ҳамашон ҳам размери майда доранд, мисол ҳам размери калон доранд. кадом размере ки бо хитонда дар кор боша, мисол мо пайдо карда метавонем. ира бинед дар тана бо чӣ хеле хушрӯвай абая.
چه خیلی گفتم افسوس که تاریک هم خیلی نشید. چه خیلی که من میخواستم به شما پیشنهاد کنم نشید نشان داده. نبینه باری به حد خوش رو، ولی هم خیلی از سببی که همش با سیاه بدن فوکوسی همی کامیرا وای شده گم شد. قدر کوشش کردم به هر حال همی قدر شد. اگر تماشا میکرده باشه ویدیوهای ما مثال دیگه دکانا هم خیلی روشن میبیاید برای وقتی من پیشنهاد میکنم، ولی همینجا که از سببی که بارم خودش وای همش وای رنگی سیاه و با دکانشون هم کمک تاریک ترکه، از همین سبب ویدیوی ما هم خیلی اومده بخشش. خلاصه نمینای بهترین عبایه ها، بهترین کرتای ترکی از نمین فیرمای لامیراژ. اینا مدلشون مدلای نوینکای نو اومدگی هستن. تا حال اینا رو من یگان مرتبه ویدیو کردگی نبودم. این نمود عبایه ها را نرخ شلقه گفتم، هم کرتاشون هم عبایه هاشون 850 سومونیای. بعد با میدونید از مدلای پیشینه عبایه ها هسته ارزون ترای و یا را بخیر یگان روز دیگه ویدیو میکنم یا ویدیوی پیشترک مونت تماشا کنید و یاش 500-600 هم قیه تقریبا نرخشون از همین دکانه که حاجی من نشان داده ایستادم. بینه این کرتای کمبخت هم خوش رو مدلش عجایب. کسایی که مثال کمبخت ناز میبینه همین فیرمای لامیراژ برآورده کمبخت هم کرته. شما میتوانید که دست راست کنید. عبایه ها درجه زیاده باور کنید از 10 مدل زیاده فسونشون هر خیلی چطوری گفتم بعضی هاش هم خیلی قفاش و سیاهی خالیه هیچی نداره، بعضی هاش باشد یگان خیلی اوزار داره، یگان خیلی گل داره، سنگ داره. انا این شبینه چه خیلی قفاش خوش رو استیناش کلوش پایانش نکه پریمویه. نه کسایی که میخواه که پایانشون به پرک پرک به هیچی باشه نمو مدل بینید. انا بعد نمی مدل مدام محکول شد خوش رو و ایشم برای مثال بعضی که عبایه را دوست میدارن همین مدل هم عجایب از نزدیک آمده با یک مرتبه اگر آمدنی باشد ختم بینیده چه سنگچوش بینید بلسک میتیه قسمی بالایش کریچنویه پایان باشد هم خیلی سیاهی از نتونه قدش مثال میتوانید که قدچه کلته کنید. باقی سلامت.